Maya payabak po kay kongan ang makiramdam karing radyo at manalbeking kay katamong online live streaming. Pagmasusyan tayong yeni imba na lamisa para king Martes Santo, Martes kilubning Maleldo. Para kaniting kapamisanan, pakya betala, ring makatuking kapag nasan. Para king kapasalamatan dari Carmelita Milet Ocampo, ang poing kayang familia, Linda Gadi David at St. Francis Academy. Para king kapagnasan ng Gwyneth Rose Rosario. Para king Aldon ng Kebaytan, dari Maximo Arcilla, Ana Patricia Martin at Myla Victoria Amurao. Para king Malagwan ng Kapaldanan, Christine Pineda. Para king kaladwa ng Reverend Father Diosdado Austria at ring sablang kaladwa king Purgatorio. Ingke katamong kapag masusyan ng Banal na Eucharistia, panimunan ng Reverend Father Savio Angelo Sanchez, SDB. Abe-abe tayong ikantangeni ing dalit a pamuklat. King lagyuding ipa, amponing anak, amponing banal, ay Espiritu. Amen. Labis-labis sa grasya, ampon kapayapan, iba't king malugod a Diyos, tamo, wantabi sana kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Kabang pagsadyan tayang pagmasusyan, ing misteryo ning lugod ng Kristo, tagapantala ring kasalanan tamo, at ipaniga po tamo king Ginoo, ing patawaran, ampon, pasik na nga nakatamo. Aminan ko, King Diyos, ang mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita ipanigapu ko kang nuan a Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katamo sana king biye alanganga. Amen. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, tanggapan mi sana ingke kang kapatawaran at pakalulu. Kabang pagmasusyan mi, ing pamaylasan at kamatayan ning Ginoo. Amabibiye ampon mag-ari kambemo,
king kametungan ning banal ay Espiritu, Dios, manggaman king alangangga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isaias. Makiramdam kayo kanako, ikong bansang marayo, ikong taong manoknangan king marayo. Bayo ko pa mibayit, pinili na nako ning Ginoo, at tilduan maging keyang talasuyo. Gewa na lang mataram anting espada, ring kakong amano. King mismong gamat na, iningat nako. Gewa na kong antiing paslo, matilos at makasadyang mibugnos. Nga na kako, Israel, ika ing kakong talasuyo, uli mo, puryanda ko ring tao. May kibat ko, may gobra ko dapot meging alang kabaldugan. Gisan ko ing kakong sikanan, dapot ala kong arap akarapat nanuman. Makanyan man, ing Ginoo kakuyang apanaligan, ipagdepensa ng kakong daraptan, at di na kong ablas king kakong gawan. Bayo ko pa mibayit, tildwanan nako ning Ginoo. Gewa na kong talasuyo na, ban ibalik ko la ring taong pinili na, ban ibalik ko la ring mikalat ng memalen ning Israel. Ing ginuyang kaku babyeda ngalan, ya ing panibatan ning kakong sikanan. Nga na kaku ning Ginoo, kakong talasuyo, atin kung mas maragul apawabra keka, emu ing ibalik mo ing dangalan ding mitagan a memalen ning Israel. Nune, gawanda ka namang sulu, para karing sablang bansa, baning mabilog ayato, miligtas siya. Ing amano ning Ginoo, Salamat kin Dios. idalit ko ing pigkalubmong kaligtasan, Idalit ko ing pigkalob mong kaligtasan. ika o Ginoo, ing lalapitan kong salilungan, emusapain tulot dugpakako ing kabigwan, ulining makatuliran ka, kakong asahan ing saupan mo ko at iligtas, dalangin ko pakiramdaman mo, sagipan mo ko. Idalit ko ing pigkalob mong kaligtasan. Maging antikasanang matibe salilungan para kako, metong akuta at kambilan ko kapilanman. Ikaing kakong salilungan at talayingat. O Diyos ko, iligtas mo ko karing emayap ataw, kinggamat ding makatuliran at mabagsik ataw, iligtas mo ko. Idalit ko ing pigkalob mong kaligtasan. Ika o Ginoo ing kakong kapanayan, at asahan manibat pa kanitang anak ko. King mabilog kong biye, kaya kako manalig. Ika ing maningat at minantabe kako, manibat pa kanitang mibait ko. Idalit ko ing pigkalob mong kaligtasan. Ipasyag ko ing kekang kayapan, at aldo-aldo, ibalita ko ing pigkalubong kaligtasan, agyamang iti ekwain tinjan, manibat na inyang kayanakan ko. O Diyos, tiro mo na ko, at ako naman, ala kong tuknang mamalita, karing makapagmulala mong dapat. Idalit ko ing pigkalob mong kaligtasan. Parangalan tayo ing maya pabalita. Ligayat kapurian keka, Kristong Jesus, aginumi. Ligayat kapurian keka, ligayat kapurian keka. Ing ginuman tabiya kaya kayo, At keka antimurin. pamamasa iba't king may pabalita, agpang kang San Juan. Likaya keka o Ginoo.
King panahon na ita, may lingas nga siya pilubluban ni Jesus at nga nang migtapat. Ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, pagtaksila na ako ning metong kaya kayo. Mi paglalawela ring alagad at erabalo nung nino ing amanwana. Makahilig yang malapit kang Jesus, ing pakamalan ng dili ka ring alagad na. Sininyalan ng Simon Pedro at nga na, ikutang mo na mo kaya nung nino ing amanwana? Hinyali napit ya kang Jesus at kitang na, Ginoo, nino ing amanwan niyo. Pekibat ng Jesus, isosoke ing tinape at ing dinan ko kaniti, yapin ita. At inyang asoso na ing tinape, inabot na kang Judas, ing anak ng Simon Iscariote. Inyang atanggap na niyang Judas ing tinape, linubyakeya is Satanas. Nga ng Jesus, daptan mo nang agad, ing sukat mong daptan. Dapat alang makibalo metong man karing kasulo na, nung bakit sinabi na iti. Uling Judas, yaing talayingat karing salapira, at ing binisip king pasaliwan ng Jesus, king kailangan da, para king piyesta, o pari na nalang limos, ding pakakalulo. Inya nga panganan ng Judas, ing tinape, agad ng meko, bengi na kanita. Nga ng Jesus, kalako ng Judas, ngeni, mi paligayan niya, mi paligayan ne, ing anak ning tao, at king kapamilatana, mi paligayan niya ing Diyos. Nung king kapamilatana, mi paligayan niya ing Diyos. Ing Diyos naman, paligayan niya agad ing anak ning tao. Anak ko, ditak ng panahon, inga kayabeyo ko. Panintunan niyo ko, dapat sasabihan ko kaya kayo ngeni itang sinabi ko karing Hudyo, kayo makapunta, king puntalan ko. Nga nang kinutang Simon Pedro, Ginoo, no kamunta, may kibat ya Jesus, ka makatuki ngeni ka na ako, ketang puntalan ko. O neng kaibat, makatuki ka. Nga nang pasibayong kinutang Pedro, Ginoo, o ba't ko makatuki kaya ka ngeni? Idame ako ing biyeko para kaya ka. May kibat ya Jesus, idame mo ing biye mo ka na ako? Ing katutuan, sasabihan ko kaya ka, alingad mo na akong makatatlo, bayo ya tulawok ing tacho. Ing mayap abalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Mayap abak po kaya kayo nga. Ngayon pong Martes Santo, betrayal and denial ing pigunaman tamo. Betrayal and denial. Jesus knew exactly who will betray Him and who will deny Him. At pengilagan ning Ginoo ing mapalyari iting betrayal ampon denial, uling balo na kayabe ni keng plano ning ipa payang miligtas ing meto yato. Isa pong pisasabihan ing tungkol king betrayal ng Jesus. Judas Iscariote ing mumunang lulub keng isip tamo. Wari po. Nung lawen tamo, ing biye tamo, siguradong ating instances, aming nga retamo naman kang Judas Iscariote. Pekilibe o pemye taya Jesus, pisali taya, ing apong Ginoo. Uling kalupa ng Judas Iscariote siguro, may silo tamo, kareng at 30 pirasong pilak. Pero etamo po kakalingwan, ing milyari kay bat kang Judas Iscariote. What happened afterwards? Realize na ing depat na king Ginoo. Isip na yung gawa ng kasalanan. Nano po yung sinulat ng St. Matthew? Basa tamo king Matthew 27 verses 3-4. When Judas, his betrayer, saw that Jesus was condemned, he repented and brought back the 30 pieces of silver to the chief priests and the elders. And he said, sabi na, I have sinned by betraying innocent blood. Nino po kaya katamo kaya, kaya panahon ngayon ing dapta ning antikaniti. Nino pa kayang makaisip, isublila ding blood money. Kaya raklan ka rin tao ngayon agad ang sabihan, be practical, lada. O temo pa kuha ng pera. Total, lala na ka nga karapat.
Atin pa pong meto nga bagay, panay makaugne kang Judas Iscariote. Yapining kiss. Uli na yung gewa na. Miri na niyang aliwang meaning o connotation in kiss. Imbes na expression of affection, maging sign of betrayal ya. Kauma na, ano yung sinabi ng Jesus kaya? At tatandaan niyo po? Sabi ng Jesus, friend, do what you are here to do. Look at that. Inaus na pa mo rin kaluguran ni nga pong Ginoo. Friend, do what you are here to do. Iti po sana, itamo kakalingwan, ing turing na kaya katamong Jesus anting kaluguran. May kagawa taman kamalyan at maragula kasalanan, nakatatabi o pikakasaman ng Ginoo. Magbayo ing lugod na kaya katamo, uli ning kainan tamo. Kaluguran nakatamo pa mo rin, uling kaluguran nakatamo. Look at that. Ing kadwa pong pigunaman yapin ing denial. Isto naman pisasabihan ng tungkol king denial o pangalingad ng Ginoo. Pedro, ang poing tulawak ng tacho ang aiisip tamo. At mo namang instances, may nga retamo kang Pedro, nakatangkayabang. Nano-nano nga ni pangako tamo, king apong Ginoo, kay ba't ilingayad taya mo pala. Nakatang kasi ka nalub. Pero istong may sipita na kayong sitwasyon, agad tamong sasalikot, ing pangakatoliko o pangakristyano tamo. Nung i-recall tala deng aliwa pang episodes kayong Ebanghelyo, akit tala deng kapalpakan ng Pedro. In Matthew 14, we read how Peter was able to walk on the water toward Jesus. Uneng, anyang may takutan niya kayong masika na hangin. That is when he began to sink. At nano yung sinabi ng Jesus kaya? Oh, man of little faith, why did you doubt? Man of little faith. In Matthew 16, Jesus spoke about His passion and death in Jerusalem. At nano yung reaction ng Pedro? Sabi na, far be it from you, Lord. This shall never happen to you, Ana. And take note of the reply of Jesus. Get behind me, Satan. You are an obstacle to me. You are thinking not as God does, but as human beings do. Kaya pong dimdam tamong passion narrative anyang Domingo from Mark chapter 14. Anyang atsula king Mount of Olives. Naning sinabi ng Peter kang Jesus. Even though all should have their faith shaken, Ana, mine will not be. Look at that. Verse 29. Yabang niya, no? Kayabang ng Peter. Anyang winarning nga ng Jesus about denying Him, anang Peter kaya, even though I should have to die with you, I will not deny you. Verse 31. And just a few verses after that, anyang atsula king Garden of Gethsemane, Jesus told Peter, James, and John, sit here while I pray. In verse 37, we read, when He returned, He found them asleep. Anya na nung sinabi ng Jesus kang Peter, Simon, are you asleep? Could you not keep watch for 1 hour? Sabi ng Saint Mark, makatatlo po kano, chinek na lang Jesus di Peter. Laman mga di, matudtudla. Look at that. And to think that Jesus was already troubled and distressed at that time. Because just a few moments after that, pagtaksilanan na yung Judas Iscariote at dakpandan eh. Itamongan po, guilty tamongan, kalupa ng Pedro. There are times when we could not even give Jesus company. Tutudturan tayo. Yung Ginoo. Kalupa ng Judas Iscariote, Pedro mo naman, kay ba't na yung linigad makatatlo, yung apong Ginoo,
at dimdam na yung tinulaw ko yung tacho. Realize na yung pamikasala na. Haba sa tamo kay Matthew 26, Mark 14, and Luke 22. Peter wept bitterly. May nangis yay Pedro, uling mi kasalaya. Kempong nakadwa, lungubta na kay ngausan tamong Paschal Triducum, the heart of the whole liturgical year of the church. Nung ating pong metong abage, panagkat ning ebanghelyo kay katamo yapin ning aminan at sisyan tala din kay katang kasalanan. Lalo na retang mga bayat at mga ragul tamong kasalanan. Again pa naman ni Judas Iscariote, sinabi na, I have sinned by betraying innocent blood. Pedro, may nangis siya. Itamo po. Makanano la kayang maging makabaldugan deng malayaldo. Makanano tamo kayang makiagom kayang pamaylasan na at kamatayan ng apong Ginoo. Pan kanita, mirakayanan tamo naman kayang pamanyubling maybe. Lord Jesus, forgive us for the many times we have betrayed and denied you. Amen. Karetingaldo, anong nui Kristo, menalangin niya at meniga po kang hipana, king kalungkutan ning kayang pamaylasa. Manalangin tamo kang bening kababan at lungkot, para ka rin kaya katang kasalanan nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Para king banal a kapulungan, ing kakasal ng babaeng Kristo, ban padalisaya ning kayang daya. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Para king yato anong nuta mabibiye. Baning Diyos, pagkaluban na katang kalusugan at kapayapan, kapamilataning daya ng Kristo. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Para karing masakit ang timurin ring biktima daring gera. Baning Diyos, di na nung sika na nalub at tetagan makirake king kasakitan ng Kristo. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Para karing maniwala at maniwala. Para karing hanggang kapatid tamo king mabilog ayato. Baning pamaylasan at kamatayan ni ginutang Hesukristo. Patubaya nakatamo papunta king ligaya ning sarili tang pamanyubling mi. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan. Ring kapagnasan daring sablang makayantabe kaniting kaorasan. Ring kapagnasan aparala daring kaya katamon talapakiramdam king radyo at talapanalbeking online streaming karing miyayaliwang programa ning kaya katamong radyo. At ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kaya katamong arkidiocesis. Iulino sana king kayarian ng maligaya, ring kapatid tamong mayango na biye. Ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Lumapit ka sa akin kaya kang balayan at pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Malyaring dakal ke pamangailangan ay mi balong ipasyag, dapot balo mula. At ipaniga po mi, ing saupan mo kami, kapamilataning pamaylasan na at kamatayan Hesukristo ng anak mo at ginumi, manggaman king alanganga. Amen. Dalit tamo po para king pamagsadya karing ayin. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa naranapan.
magsumikap na hindi umahanap ng kapalit na kaginhawaan na di naghihintay kundi ang aking mabati. Manalangin kayo kapatid, banin daon tamo matanggap harapan ng Diyos, panglubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dawon kring gamat mo. King ikapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna. King ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O ipaming miglalang, balikdan mo lang mitmong pakalulu, reting kaya kaming ayin, ike sanang makirake karing banal mong kalam, tanggapan mi ing biye ipangakura, itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing Ginoo mantabaya kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Itas yung laring puso yu, Nalaking Ginoo. pasalamatan taya ing Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, sukat at makakabos, ing pasalamatan da kaking sablang pinandit at numan karin o Ginoo banal a ipa, mayupayang tutu at alanganggang Diyos, kapamilatan ng Heso Kristo ang ginumi. Miyayaninag na kaya kami ing kayang pamaylasa at pangasubling mebye. Mararayig na ing dewakan kapamilatan ing kayang katapatan at magaganap na ing pamigagana ka king pangayanib mi king meto yatong kayang kinabus. Kapamilatan ng Kristo, ring anghel ka rin banwa, yayang pangda ing karelang panalangin, ning pamanyamba, kabang alalang kupas magsaya, harapan mo, makiyanib sa ing siwalami king karela, king matagumperang dalit ning kapuryan at ngaming kakanta. Ikapining banal o ikaying sibol ning sablang kabanalan. Ulinita ipanigapumi tugtugmeng espiritu mo, antimo ing titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalanala at para kay kami gawa na lang katawan, ang pondaya ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang loob dinaw ning biyena, king pamaylasa ang pon kamatayan na, kinwane ing tinape. Pasalamatan na ka at pinuri. Piraso na ing tinape, dinwang na iti karing disipulo na nga na kuananye iti ikayungan at kananye. Huling iti ya ing katawan ko amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ning hapunan, kinuha na yung kalis, pasibayo pe pasalamatan na ka at pinuri, dinuang na iti karing disipulo na nga na, kuanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti ya yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon alanganggang tipan, amibubu para kay kayo, ampon para karing sablang tao, ban kanita mipatawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigaga na kayo kanako.
Maulaya ang misteryo ning kasalpantayanan. Utang kakanan niya iting tinapay. Utang liminong kami kaniting alis. Kekang kamatayan ke kami ang papasya. Ang kanaking datang ka, tingkeka. Likaya. Inyangin ing gaganakan mi o mapamakalulungib pa ing kamatayan ampon ing pangasubli ng mebye, daraon mi akeka iting tinape ning bie, ampon ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarin mo kaming matampang talakad arapan mo, ampon sumuyo keka. Ikami nga sanang misulusulok ing katawan ampon daya ng Kristo, tipuna na kami nga timong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan meoy pa, ing banal akpulungan mo, ang makalaganap king meto yatu, ban miganap yaking lugod, kambenang Francisco, ing Papa mi, at i Florentino, ing Obispo mi, ding sablang pari, ampon diakono, at ding sablang susuyo, king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye. Idala mula, at ding sablang miango na bie, king pakululo mo, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bie alanganga. Pan kambening Nuana Birhen Maria, induning Dios. Kambenang San Jose, ing esposo na. Kambering Nuana Apostol, kambenang San Francisco, San Gabriel Arcangel. At kambering sablang banal, amabibye, kalugod-lugod keka. King keka baning panahon, apurian, ampon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena ampon kaya, kagumning banalay Espiritu, sablang parangal ampon ligaya keka o Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alangangga. Amen, 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 amen. Ingib pa ampon ing Ginong Jesus, pigkalam ni kakatamo ing Espiritu, kambening kapanaligan ampon kalayan ding anak, agnanagnangan tamong sumabi.
Ikabos mo kami, king salong Marokoy pa, malugod mong ipagkalob, ing kapayapan, king panahon mi, bankin kasaupan, ing pakululo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan, ning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan, ampon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, i Hesu Kristo. Uling keka, ing kayarian, ing kayo payan, po niligaya, manggaman king alananga. O Diyos, ipami, ing ginuming Hesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan ko, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Mula sana babalikdan, ding kasalanan mi. Nunaing pansinan mo, ing kasalpantayanan, ning banal akapulungan mo. At pamayapan, ang pompisan metungan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pon magari, manggaman, king alanghangga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman, tabi sana kapilanman, kaya kayo. At keka antimo. Yan pang taya, ing wagan, ing kapayapan, king metong at metong. Nyoring banal akalam ning Diyos, para king banal abalayan na. Lumapit kayo, bantanggapan la, kambering kapurian, ampon kapasalamatan. Ginu, eko matampang tanggap keka. Dapot yakes miyay nga mano mo, kumayap na ako.
at kakaligain nung may papawiin. Kung ibigin habang alipin sa bahay tahakin, krus na landasin, talakay akin, labis ay di pansin ang iyong naisin, siyang susundin. Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online streaming, ae makatanggap komunyon kim pisikal a paralan. Abayan da kayo ngeni kim pamangadi kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king at syuka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka may king sablambage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ningening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulu, ing sakramento ning kaligtasan, ang ngeni mibabayo king kaya kaming sikanan, pagdala na kesanang dake, king kaya kang biye, manggaman king alanganga, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabe kaya kayo, At keka antimurin. ido ko laring buntukyo at manigapo king bendisyon ning Dios. Ikang manuknangan libutad ning kaya kang balayan. Amen. Ikang pasikan kaya kami kapamilitan ng grasya mo. Amen. Ikang sasawp kaya kaming lumapit kaya ka king panalangin at magkalubtunay lugod king metong at metong. Amen. Bendisyonan na kayo ning Dios lubos sa mayupaya, ing Ipa, ang poning anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Ing banal na misa, mi daone, umay na kayo king kapayapan, paligayan tayo ing Ginoo karing biyeta mo. Salamat kin Diyos. Sa